so happy watching her mesmerized by these eyes. I'm so happy watching her mesmerized by these eyes. I'm so happy watching her mesmerized by these eyes. This program is proudly sponsored by CJ Multimedia. Angel Cola, King of Antique, The next gospel star. Better from Wakwaba, and then so a duffer frost from Cocra. Yanko Point Shroud said Danida, Ojebre, Onyabre, now shaying. I mean, should I what it? But that Jane na. And be Jidisa that Jia was saying in Yano, Usunya Bibi, a free, a sunshine crying. Emma winning so daho. Programming, day, life experience, experiences in life. Mama ne hununsi many adaho. Therefore, and China mania nento and son of Wama when yadaho. Yanum be yen yadaho. The padodo our hermen social and yadaho. And don't see starting my winning in now. What's it? We are sick ye boy ya. In the depression, bipolar, at Dawson. Dear we be ya, my winning in daho. Yami, tears what's it? Not me Kayo say. Nasie enkoma aboafo osoma sinyina ye angel cola angel peach ye na se wonim me drew fia na se me sorry anapa na me pe me breakfast bi edi na me nyanya akoko bi numoya eno ane se mafa angel peach angel orange angel cola just me nyame brodo bia ana me biscuit bia na me dia boso me dofo ene yare adoso enunti obiaje angel cola they say natural drinker alcohol be anymore side effect be anymore yankasa ye papa doctor kwekotin akofa apa edwaman so medofo entena on kasa wonya adwuma nyo wonya kakra bia bomodin afa kotu bi wate na koton nyame obehwo be si moment a wobekọ akofa bi aton na bekọ akotu bi aton ro ho nyame be ye ya hear me say drinker ewieye mreimu abrochefo Ghanafo they say we see there bia age atum eye angel cola me dofo me say abrochre be bia party ekoso nyina eye angel cola pe nyankopon shira mo wate wonkoso wa na mo no angel cola angel orange angel peach e bia wo bia no bomodin akojodie na ko two die angel cola na the best me say ensa abadwaman so a doctors fo nyina age atum me say broni bia wo betu ne na si Ghana bia wo nem drinker wo dikan bisa angel cola angel peach angel mango angel orange na what wo ye dey me dofo bomodin awate drink me say me ankasa me baba akopa ma wo no ekue nshira wo sore na se wo nya angel orange I was mommy I won't go to school so me gidi se sa na wo ba no so Woka. Ebia obia angel cola, angel peach, angel mango, angel orange. Without afi sebana equipment dia equipment studio. Say sound, lights, baby bia ubia. So pesa uye production, movie, program. Say baby bia o pesa uya ebe nya equipment. Papa ye no no ye twa 4k ni 8k ni 10k onza age wonzam uhu bida pomodin a na hwehwe CJ multimedia e wo La Paz Ashanti home touch ho e na CJ multimedia e wo medofo CJ multimedia wo numbers no e 0545 059319 0545 059319 one number no sign etwegu e wo screen nanim here me say ene yate dende CJ multimedia asako bie branch foforo kra e wo Kumasi CJ yaminsha wate yaminsha CJ ama yehu say oye the best ever baby awo bia no hwehwe no wate he promotion no eguso koso den umpewe na apedi medofo oresa ne ene me ho aye wakono ya atare no chese fatami ankasa me raba yesipi na chese me blenke me te jro eye baby ba akope eye ladies in collection me say boutique chese abrochefo ne Ghanafo nyina age atum obema wa ye raba chese ne ntare nyina efe baby a
celebrities na etu omani asi esi wo say PSC Esther me aminu aba me do for baby obi am chia wate PSC ma ho ofe ma komam tofe wo say PSC Esther o wa brochire baby ana so oblenke ana wo Ghana baby ana oblenke dia baby ba akopɛ na hye na tare o ladies in collection atare nso di emu enya de abu ni bi uhu bi o baby a edidem ba akọ abrochire ne ma papa bi afa mi tirihwin me blinky o just na say nyina say na ya say wa baso pa o sleeper o just say mi tirihun blinky na just say ewie bouncing hair papa bi cute cat parlor ewo abeka junction ne so hono mo na cute cat parlor na odu hono mo etitirufu asikafo ne apremafo ne celebrities for ebura ho ekosiesi omitiri ho baby bia owo bia hwehwe cute cat parlor ewo abeka junction ne so hono mo one numbers na etwagu ewo screen asene me dofo ave egudi egu mi kon mu nyina me blinky the boy fashion jewelries ewo Accra Rolling Circle echi hono ma na the boy wo hwehwe no wate obemo wa ye raba me si baby bia wo bia se wutu aton a bomodin akwa bomidin wate na de yedi beguso ama okra de wanhwe me se wanhwe no kra kekekra wutimi ton e de yeyi so ho the boy fashion jewelries me say ba na aduane papa so de a aduane a ya hyedade natural spices ayedia pardon foods say baby bia wo bia mdofo so ye wedding engagement anasa baby bia wo bia no bibi bia pese oye no e fa na aduane ho de kokonte chozafi omutu jollof fried rice plain rice just say tim nyina no wo de order obeya ama wate wo numbers na etwagu wo location wo La Paz kwashimai hwa na pardon food wo bomodia na frewo afi empabo ehemi Buji Hills say baby bia wo bia che say opese wo nase ete jrew na raba eba wo ho na wo raba ye no esipidi a Buji Hills baby bia wo bia medofo hwehwe no wate wo numbers na etwagu wo screen nase no Mr. Vanya akwadro baby bia wo bia obey delivery dia bro na delivery no so free nti free umpewe na apede mi twa me ho na me ba enne Never more levels. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Live life we go full my belly you. Jebo, nyamba. Multimedia abababi draw say from Kumasi atadwe ene atidene. CJ Multimedia yejumekuo kesi ababe PM wo Ghana ha. Efa nipakuo one day one ho akade. Sese wo pe stage, light, screen, sound, ana empo video production. Ye ni nyina. Enu ti say ye nwum to ogimedie. Say ye nipadom hia mu. Say ye live streaming ema ene ho hihye nyina. CJ Multimedia say ye wo ho ma. Ubehu ye wo boshen ye ne Masalachi Junction mi di nhye ni mu. Freyen 050-196-7227 ana 024-608-1616. CJ Multimedia ye ni masters no. Too many worries
everything from mama kwaba biem e de mo ba experiences in life so me si me nya agi medwa na me ka say experiences in life a wa wo hwe me na waje so mama ne hono nti mani ada ho me a me di dwumadie mo kya me din aye original ba akopɛ na yes so she obi ne nipa ne boni din se friend na yes am se ba bia police station ben wo bia ye nche no wate na wa frɛ me ai ene insa aka mi ankasa ma de nyina me beautiful counselor papa bi counselor we de enye no ma counselor nko aho ne ho ofa ye counselor perfect oye raba ne ho ofa owonim de wako school okasa eto asom eto akoma ubesua bibia afrim counselor perfect enya counselor makeup we powder cream kan anim papa bi ene obeboa yen ne be nchrenchre Mr. Wa wo hwe me no enyi wa fidie no emfiri ho wate ne ne me se ubesua me se yempon no na wasua bibi na bibi a hye nkran na watu hufo ena me nsa asan aka mia kasa ma de nyina Lady Mo, my goodness Ay, mi akasama die nyina, mi superstar, or your actress, or your presenter, just say or your modeler, or your BBB. Lady Mo. Now what to say? Hey. Also sao mi nyampo. David jaja mpacho me na mi siesem. Ene kwa de masan hia bi kura firi ho. Wie na masan fa de aka ni nyina wa counselor perfect ho no. Enye easy. Nwa efe. Me mo akwa aba. Ye na ma. Oh. Bi aboko de. Nyame adom. Ye de nyame ase. Ye de nyame ase. Nyame te ase. Yes said. Counselor perfect. Me mo akwa aba. Oh, thank you. Just say, my show any man a may you cry to form. Oh, Federal counselor. Yea, mamini, my dear. Oh, me that's it. I mean, shroud. Angel Colentina, you hit me no. Angel Colania, second CBA, may never be a no man. What's about 100 go on the departure? Now, him, Otobe, tenor. Na mama 2 account. Hey! Aye. And I better 20. And mama 200. Hey! Na wa witi fie o ye de. Baba Jody e wati. I buy one, get one free. Counselor, o ho fa dudu. Thank you. Pacho ni fa dudu say na ka kire. Ka kire me. Free wa komam na ka kire me. O ho fa dudu. Counselor he won nine, just say he nim o body, just say school, nim die, just say futuo, enkuranhye bibi nie, yankopon hira wate. Amen. Ye da wase. Amen. See eto nsa frɛ wa. O bai. Na min hira. Lady, mommy. Ye di kan. Oni ye be bonkom. Nkomo ye bi wo papa. Nkomo ho. Papa. Ene de. Wa hwe mi yi asum. Ye di kan, wo be kire baby a wo free. School I will call ye. I mean, dear namne so and I said, quite how fast will be PM on can has say, saying and I echo abrabo treat you saying, young come, mammy, shall camera in the chair. Ew, I shall fall. Michia, Miss J. I shall fall in a director simple this or move my papa, Panamin Shaw. Sounds so. The South which ya miaka sabe mame, Nayas. Boga man fariama. Oh, they be the man I can't see swatcho. Buy how many months today? 8 months. Yeah, 9 months. But who's our bonus says your pressure? Then to say they be a quadrature until near 9 months, 8 months. Yeah, you need to relax. I think case one can do I made a mommy opportunity. I'm sure we made our 6 for mommy. This great opportunity. Thank you. Thank you. Thank you. Mom lady can be some say, I ain't fan of me feel. And near my experience for Abrabo. Abrabo de me won't be pan and lady kind. If you are some man kese, it's still reaching here. Yamiadom lawyer for 40 cities. As a man kese, as a man kese, Adesu. Now, cause a man kese. Oh, no, man. Oh, anyway, lucky. Ukuro mu kwa ye short. Nkofo bebe fisa me Pakistani. Ah, for say we Indian in kura o. Ba me Ghana ni. Ah so, okay. As man kese na me free. Okay. Ba me mama ya igbeni. Okay. Office to ga kope. Oh, okay. E na me papa ya achimni office as man kese. Ah so. Enti oho na me papa na me mama hia ya.
me ba. Yeah, 3. Okay. Me were elder brother and me younger sister. Oh, okay. But no. When are you penny? Me na me second. Okay. But unfortunately, so we are ne papa. Oh, okay. It's na me ya me be hu ye. That time na me di be me wo be 10 to 11 na me ma me free mu. Oh, okay. Because sorry. Me ma me free mu na ma me hu say sometimes say okowari obi kun a ya na enye bone enemrem. But first no ana me so kakra na say because unim obra obi ni ku abra obeba be tare mu. It's not always be say anytime me ma me ne kra no eye me stepfather na wi be hia bia na ntokwa de bia ntokwa nti edumre a na me ma me fu start say no asa onyem but onu so a onyem omwechin hospitals in sorry but onu so omka so mo de ni ko baby a oso ndo ginya me di ntino on believe in say obekọ ebisa ne sa nyema or the hospital sorry edu time ni atini yemu nyema na aye de ben apro Jesus ntino owie that are number 10 to 11 timi mami be wuye counselor tena siye ya mam na oho na me hu se e ka se de bi wu a de bi tiase a aya na se no mo kanon se de da de bi se aya na yampa ife man ka that time na me younger sister wo be 4 to 5 years no so akara me wo papa nso e mami wi na se mini papa me mami tiase an kasakara na mini papa entino na wo se me stepfather no because mami ne de me mami wo ho na me stepfather na yire no ne me mami nka nti automatically oni na ye nka entine me sumi wo busuan wasama ho no but me mami we no na me stepfather ni nua ba ho e na me kotena me ni nua aketoa no na mommy na me fie mu wo ho no ebro atete na me stepfather no so no at that age no oh god ni nua no ne kra no se ne kuma to ne ye fine na efia na yetimu asama nkese no oho na ya ewiem ofo bedidwa tomatoes ne niema na me ma me kra ne bedidwa no ne kuma ne beji akonwa ne kuma ne yetene nche amami jai adapa omo ya me ma me o she fridge mi te ma me she fridge mu be almost 1 year because the stepfather no any ni share no anware no nti e no yare ye so na se papa ne she down fi nti ma ebusuafo no na so mo ye twementwe kakra se mama me she fridge mu che na my stepfather ni nua bana titi odi ekuo mu esi mommy ye dware a eje se ye bo adwe na ye dware ne ye de asra na ye wia ye ho aye hyenhyen ye ka ye hyedem body ade achi so be 3 days eno na ye di me ko nka ho hwenka ho se mama no wo boyfriend bi wo Kumasi papa ne ba ji se me true me aketwa me abetena abonten ato ahomache be 5 ankrofo be sorry na asa ya papa cha papa yire no no sign wo stepmother no me stepfather no ni nua ba okay mama mi wu ya ekotena ne nchen no jojo odi efe mu mi nua aketwa ne kura mpo osa no se na mama itu me bu mi wie tine na fofo ba ha o se mi nua ni ti say no ma chi mi a hyedem o mo bisa mi ameka se mi nua na e say na mi nua ni sura nti na fofo ba ko no hu say e bre na mama ni frame gina baby kan say adan me papa we me mama ewu mi ni ebusuafo adan na me papa no me papa ejama me mama ewu na ma be pie mi stepfather emi aba wo tete en say nti no e mama eye se me ko de me ni baby a me papa nwan mo kwa wo ba me nenam se me nenam ha na me papa ye family no me papa side ni na fofo ni bi hu me no mo ma che me ko me so abako ohon so na me se bi kwa me mama ewu na makotena me papa nwan e bi omo de me be ko school me papa kwa mpo mani mpo nti oni pa na ose ne che no ye de kwa na odi wa ko school oh my mo to mpio tasa ni na me mama she fridge ata na onu anam no so we me nwan de mi ja no wo me stepfather ni mi aho ti me na me ko echi bi wa na me mpabo ate menena me kwa minim hwe aba minim an sa me mama she fridge meni obi obetimi mama me update minim hwe me supi ota na mkro mama me mpabo ate na me sa me mama post aboda ho me ko gina hu sum yesa mi sunsa because me hu mama me hu say me mama ya tibra bi twem no se ade na me mama na board ono ko office e bia nipa ni gina baby na me point na me mama ni post am ti eye bra na ahomet no mama mi ska kopa me mpabo ti me fi me bae no na me say medwane fi me so wan ho
Inti se na misua menim nyansa bia nti meso ani hu se pese me ndwan na ofre me ma me side meso aba ko no so ba be fa menim se me ma me nua de anka mayo okay me ba me papa nso a won support ma me so a single mother ne ma me yensa ne ma me yensa mo me ba e ho de me betina o kakra ma o de me ko to school class 1 na me see ye no me see classroom bia biem be sing me ko school da me ko school da class 1 na de me ko 2 mu no ho na me wie school se why na be support me why na de me ko ebi okra akola wo fie bia obeya aso de nkakra e se me de me yem sa akọ school enso na me nwia no me ka hazen mu na me ne omote no aso de won kola bia ho but omo de different omo didi omo yo good ba me je different me so na me fia de na ba me living no e different na tete e bro e yaw ti me didim e na me ante no so say me papa first kamba ti ono so abre wa ye bi ono so ma chi me kwa akotia kwa me wo fa ho menim se on dem me ko yes me ko school me ko ho so a provision shop na me hwe no school me wo 1 year 2 years me ko school anti baby on de om pe me papa cha kwa na mo fa me bre me papa e de me bre me papa e wo enough connection anu ka de ohun me kwa ni bu afu ade na mo de me abra am se wo ma ne oba no so beba me ne papa bet no no so ya no pa okọ se me di adwuma na oye that time na papa twa loto. Okay. That time no chalo. They say obi o chalo too. That time the that is a counselor. Baby sika ho. Toda sika ba na wo ba ti say. Se me ye okọ te do baby invest start e wi na meeting invest start se me fan nanfo. Oho na me masem start here. You know what they saying? That time na me di be 13 to 14. Jesus Christ. Oho na me starting me masem because agufo na wo mu jai te say wo mu mapema wo mo no. You see, counselor, at the age of 12, 13, yes. When it was no, was Sonny Moo, it didn't go obey. So, young Mommy, or when I'm starting me myself, 10 years, me cocker and the member, my papa so, and fan of home, and dear, me did member, and me cheap. Na me pen, na me pay. It is a total answer woman ma o papa na wo ne netse no na wo bisa say ya hemfa na wo on ha no kra se se me yem me masem ono kwa ne de say wamba because wo say wo de ye de wo ba ho kra o bisa sa de ntina wantena akwatia ho wa ba ne che on of connection. Jesus Christ. And I age na starting me masem but no already ni mi so na me ne me ma mete no ye repeat me tinu that age no kra na me nya virgin. At the age of time, then 10 years. You repeat. Na me obe 6 years. Hi. And na if you are na etim if you be waiting tie ho na ekodi agro. Na ma me bi wo fie ho no me ba peni. Oh, na at that time obe 27. Na me obe 7 to 8 years. And na o repeat me. It no me redu for 13 14 and starting me myself already ni kwa na me 27 years. Yeah. A repeat akwala we did 6 years for 7 years at that time no aye ebusuanti say na obi yo bibia usumidi ni ko police station ni adade as efiefu om de apacho aba na okay that time utimi ka kire wo maame na om de apacho ba ye okay na wo brese eye wo ya anti anadwume susa ntimi maame ni hu ye no obisam na me point ye timi ko fi ona bra ne cho na me point ne say ewe tin no mo ye ne say Mr. Abamekai, if you a boy any man in a bush number patch, or no pay your mobile, or my baba, minimum no my in so shining chain, a boy de woman name along the mark of pharmacy. Sana a seminal area could die. Ain't he at the age of 13, 14, I'm a virgin. Mr. T say, may ember my semi now for you to survive. It's your war. And a lady be no car price, a car price here. No, on and now phone to no baho. Lady ne ba ho na me di na chi e ba ni fie be 4 days e na
menene namsa okwa na mko na that time no that adwuma na mo ye ashawo asin samo smoopy akọ but na mo ye dey that time na me di na chi buy no boyfriend e bi okwa ne boy na me di na chi oto anu ama me bi edi na makwara se me di na chi se na kola bi okay so na be ya benya aduane edi but that time na me nya boy bi ai na me di na chi sa but na ma dwumu nhye da nya ewe there was a time me ne call ne boy ho e no mo start say one ne boy ni nya ntokwa one ne boy ni nya ntokwa no ase ntokwa no mu pie ja me ntina na danfo boy na danfo dem na yaba so ho na boy na ye woni dem no so start say or ye me last na ni jime ho ni ade be no kwa wanka but ye die ye have sex nti e fi ho no na be say mpnatwe e na me start say me stay ho because me akasa me ni baby ti uni baby da uni baby a obekọ papa so de oba ye mami koja o mami anko wa badaye obeso mu ahwe no koja o oboafo ni baby a papa so a waka so a wonfa wo ho me na me live my life at the age of 13 years e ya wo video so be show o part wo be da o wo be yesebe menses a shepherd o me na me live my life it come back to your story ankasa no boneto fama yen we kesen ka wo kan so ye breni nti bo point lines ne mayen na nsem start say okay nti ho a me ne guy ne be start say et na etia na nyinsem be piem nyinsem bae ba enye na menim na ekọ sweet na me sure say meyi ntimi ko hwehwe ma me bi no di menim ko megusuafo wasaman kese ekọ ka kire om se menyam itimewu ampanso mewu ye at the age of time be that time na me over 15 years and why are there so to me wo ye we keep here mewu ye obi ani da se mewu ba are you serious na meka at the age of 15 na wo yeah counselor into na mewu ye but na me hwe be ma na enye be ma mimi mu no me pese me ne betina because of bibia meda na medi nti na me ne be ma ne ye den ekwotena ba na makoma nim nti akra ni peja akaka be 3 years na me ja akra no ho na me di miti hwim nti na boy ne ma me omo frɛ me kwa me fa sanka e bia metina wa na me ye na I'm not proud of it banka metina ka e bia ma wo be 15 because na nka ma bra boy basa me ni e bia timene nam me wa me hwehwem se e rade me ja me ba wo mechi se na me ma me wu ya ma bra boy e bia sa na me ba ne be ya but na me encourage me won say enema be yi nti me start say me kosua adwuma me kosua tie kosua kakra me kosua makeup eno enenam so asa that time na kosua wo hu say wa tu kwan anase wa mpe bibia anya wa bra bo be say no wo so mpe say be ye te sese ne ama me de ye no wo ye de na wo nya sika na wo di kosua adwuma anase edin adwen na ba wo ti wa na ma wo sa adwen at that time no baby a me ne boy ne tia me nyinsem bae me nya adamfo ho okay ti sa adamfo no osua adwuma okay ba me yobi a me bre me waso hu me obefi se me ye wad ba obe me obe se me ye ka down to earth I know madamfo ne madam no opema sempre ko penti o no ma me be sua adwuma wo ne ho a wanje me 10 pesos kwa so ho na me ko sua adwuma after that ne nso no me nya adamfo bia no ye make o no che me make up free wow me sanso ko sua anya uska kranti fiti o ho no ena ma bra bo start say esesa mi hyankofo nti edidimam ena me start say me makeup ama industry for na ema nyame adome be hia wa o ma mi hu nyemeni enu na me be hia be ma bi wa brochire okay o se na ni je me hu opema sem oh no you good mama o support me wo bibiem na me feel say me wie edu point a na afa crampo no person me fa me kwa ye niema fine but no sorry don't worry it's okay adamfo a nya no true industry ni ma me fa ni se mi nua prekope be ma ne ba ga na krama mfa me ni me ho awosen ensem a ewom na ennim na maye na menyeye madamfo a me ne koba onu po ene ma meti ase mpo se sa be ma me ne be call out onu na mni ni susu na meka kire be ma no na be ma ne be ka kire mo te se mi nua prekopa ma otumi fu ya kanyankopon kra be ka kire me se me nyonko ne betumi ayem sanka manje ndi meni ba me hosna madamfo no ene be ma no be fa me akona oboa me no e call out Jesus Christ mini be ma ne ba ya meni say me kra na mini later mpo na me hu say
say be man kra baga hey wajeno asemi nkume ho counselor me prayer wajeno no nti adia madam fo ni di me fame no begin ya be man start say o ma me attitude no na me sugu ni so no chiche me re ebi wa cross friend no lady unim so no na support be man start say o ma attitude ni ade be man no abrochi ni madam fo na madam fo na chiche me re o se ma be mumbu so say na eyo no na eye e ko se sa to the extent say madam fo no Emma na danfo o ma na danfo be ma do so on fe good drink mu ma me na ye na fofo no ne me nda no ntumi hwa pictures sense ne be ma no na be ma no wa kwentom ni hu say me ye mmemasem mommy we go through a lot me ni ba me ho so na madam fo ne be ma na e call out ti efi ho no afi na that time cry dam ti me rent so be me ya na support me make up ni ada me ya hia na me nya ti me life yes scattered see my experience amenya wo biase from family to indamfom to relationship no e ba wate abroso show modern counselor perfect a perfect counselor ma ho fe ensem we die mi rewre mu na no mi hu se da bi counselor perfect pe e de bitimi abo ensem we nyina no o dwen hu sen adwen kire ne wa futu emodu so no nko a sino sifa kan ne mami afem oso ane mami bewuye ne mami wuye wie nipa mienu ema mienu onom kotra ne papa enua ba owie so no ne stepfather enua ba no so ne omode ye no ne atete ye chese oba ne papa ho okofa rapum ono anti na chese 6 years na rape no eno so kwa we nya any proper counseling ne justice kwa ma ne ho medical care kwa wan hye da ye eno ani sa wo de ye mfa nche ye de ache odi musa na ono ase me ba me papa nche wan kan no ba nof kaneshi so papa no so nti na ni hwa akwala no so bedio so be show menses e ma busumi bia ye boka so ne menses e de no de so wabu ni nsa no be better ma me ni one wa kire ni say ene be ma nye say we say a wo banyim ntitie bia ni ho ntiche so no na de ne tia pem e ba ba mu e ba ni na echi no o se o me de me aboti akwala no e ho no we ade Iradi Shroud say one kind mojengu innocent blood we say 15 years de na so me wo akwala no ye no say ma me nkopa bibinye wutumi sua etre ye usua makeup esua nails out de nam say wadanfo mbom ke say Iradi aye wadom anko hawa wo ko mu ni na no Iradi eyi obi anko pepo enimu nisio na so niam nkitinkiti bia maybe awofo entimi entofo wanye busua enti no ayanka bibia antro enti no amasa ahwew na wadanfo enti ofa ne se wunua won so ka ni na so ye miensa penino ne last one ne one kasa won say enti on hye ni nanfo enua ne ebusua nanfo kra na woni obi obeka se odi ni gidie enyi na emma no won say so ebusua ne family background e supporting asem bi esi omo na nanfo kra po a ho na wusuko se chireso a utwa weni ekwo wachi sisi okwo na chi obi eni ho ita no fa na danfo no so wo de ye na ye dwuma ba ko te masidi ende mama fa o se nua won se tresem kwasa danfo bitimi ye nua counselor Ghanaian Movie Actress come my dream was a match wo boa me no no say wo kani na no hintadua echi onumbom na ehye echi chese okohunu nsuo no wo soro na wa bafo ma bibisa se koye den wanya de adamfo na anya de won say ye tan in ye kan wo konia ma bebrem ne me kan se kafra wo kani na no na ye ni atete sa wo se agumia sa wa baby ohun sa wo ma me poster na efam dan ne ho na mpaboate na akra ketwa wo nenam na wonim baby a wo kọ na wo life aye basa no point actually sa me ma me na efam ho no sa emotions no say it's what kind no one say so obi bia wuda obi can experience pop prekope na wo say start go ba ne de no chese onuko nim hu hihye bia no ane say nani boss ba kope so afa ya obu kafra
So say counselor Nyankopon hira wo pa. Say lady ensu counselor oba na esu ensu. Sha wo de hwe onyame wo ho. O kwan ofa so ye niema bebre but ye nte ase. Sha wo de. Mensu. This is not the end. Debi da. Ewo wabrabo. Ebia de ebeba no. Ebeboro so. Madam Fondi was so waje. Manemfa. Yana bon some of us wo ye wo but we nim say eya na science a ekwan bi entimi ma. Obi ekwan to kese wa ma. Won say we so no ama wadan ho so. Se okofa adanfo a wo be hwe okomodie mu yie. Okofa adanfo niam bi a efa wo ne obi owo buafo ntem no wo fa nto abonten. When you suyendi but more say life say kind of experiences we have in life is teaching us until if you don't learn it keep on repeating itself but you see I say that when suya when who are better na just say what fa bibi wo so wona ma wo fo bia sa da for keke counselor we try home abusia ya jenka to aba The next gospel star. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Life we go full my belly you. Jebo, nyamba. Multimedia ababa draw say from Kumasi atadwe ene atidene. CJ Multimedia yejumekuo kesi ababe PM wo Ghana ha. Efa nipakuo one day one ho akade. Sese wo pe stage, light, screen, sound, ana empo video production. Ye ni nyina. Enu nti say ye nwum to gimedie. Say ye yie, say ye nipadom hia mu. Say embe ye live streaming ema ene ho hihye nyina. CJ Multimedia say ye wo ho ma. Ubehu ye wo boshen ye ne masalachi junction mi di nhye ni mu. Freyen 050-196-7227 ana 024-608-1616. CJ Multimedia ye ne masters no. Too many worries for me akwa biem ede mo ba experiences in life. Se me ba say ya. Na me twa me ho ba sa na se me ka experiences in life. Jesus se mamma ne hu nti mani ada ho. Ye to aso enche bi ede mo. E di be very. Nti se ye to aso e bia 2 minutes ya ke. Be sua bibi pa. E di abobra. Ni we fi ni free. Counselor me akwa ba wate. Therefore Nayas. Me more. Lady more. Me mama ba ku pe. It's abrabom e den we sua pa wo me den experience na we is we sua wo. Yes sua de no nya wo. Me sua niam bebre. Niam bebre because enamity ai kofo bebre omunim ye na. Omunim se ma bre sei. Okay. Omunim se me niam akura gu fridge mu da. Me na first me wardrobe e fridge mu obi fridge esini fie. Ebu na me niam agu. Obi kura nim se madam mechanic shop sa. Hey, it's no life experience me can say me can dey. E tom for say wotena e ma na 2 year. Nkofo bebre hu me fi say o e bia me okay. Get rid of okay. But me nya na sa. Okay. But me dey nia den ene mpaibo. Nya ho brase. Enya ho brase. Enene. Se me hwe bebia me wosisie ya na me hwe me chi a me ndu bebia banyame adom. Eyesin bebia me free ba. It's no
experience ne as far as I wu ya nyame ti ase aye home nko ade ye be keep enya more and more but no nehia kese say you learn from the past now o kono the more wo hia nipa no no say na oni nipa be nante wo say na abetoto wanamo cause still na ebe hia nipa boni ebe hia nipa papa na emu ma hwe yie ene hia enti say obi nso hwe yen sesei no so ne di owo mu no esin say ana endu say ya you have to be beer to miss banyankopon pe say oyoba na ebiawa ko situation bi say ana o na emu a ememasem enfa hwemba ememasem enokra na nka me bebisa because dodo na nso ehwe sesei senia appearance tie because Ghana for no dodo na ya adwene ne emotive no something else counselor de unim be make nyina because obi hwe bra wa bre ne chese o haw ne amane a wakomo o hwe se ne waye kama o scan ni da so papa bi ayahwene egu nan wadai uti chese premai no utimu se wom wata tutatu hu nyina no usu se kofo adwen be na because dodo na be ka se o peme masem say ohunjo any ade because o ka se me masem ne ade hu nya no eno na mama bem e wo ho no. Okay, mommy. Unse Ghana your problem kaka. Okay. Say why tattoo what doubt ya obi ane ne hwe obi shatare zim no betumi aye me mi hu am ye mehye me no mon sami smoke me nya hwe but me tattoo ya de da makoma so me fe me permit da me yemti black am feel say bibi free me ho obi ane no pe e na also so ejuma da makoma so a me pese me ye TV ejuma no menso me die ni a me pese me mfa ye nti se obi aye no hu se no nchese nipa no meti a me ka se me ni boy a obi njindi enso meti a me ni boyfriend enso obi hu abaka se ge we de no hu me ma fa e bia me masem no ma ye bia etwem nti me hu nti na me ka se experience the more wunyi a wo ko we ni na wo fia ne ma nko ye me masem because e bia se bi ma se keka me na me but ebia me fampna de age na enwo se me fa because of na me di me bia meda the time me niam gu fridge mu am me da mechanic shop say na be ma wo ho but na me da bontin ba me pushi ya hu se be bia me da kwa e obi betumi asam be rape me obi betumi abeku me se me ne be ma kotena at the age enwo se ne kotena wo be samba na bi fufo be samba it's no aya mostly my hwe appearance and fan jeje counselor min twana no unim say Nayas metie matatu no bibi e na oka no unim die ntia me kai say 98 me ne me papa no me call beach here bana e binya accident so na me wo a little as a twa no e wo me ho so me start say me TV adwuma no me ba me ferry me ntimi nhye bibi e short so me motive me dey year me tattoo ni say e twa na de da so no as a tem bi esa na me ferry e na me dey unim say Ghana your problem me kwa broche kaka me hu sa doctors for lawyers for a judge for penifo nyina adrodrom ho tattoos but Ghana and no counselor also say dey ntia once again we judge wrongly. Okay. Yeah, sure, mostly outward appearance and they are susu way sanote. Okay. But Nipano, they will make catch us say don't put people into your perception. Okay. Now what would you know and friends so many passes sanote but get to know them. Who nipa kunu se no sifate ni su ne ban se ne tie also bo obe hu ni say oto en oka so no kwampena kro ni bi oni boy ono kwa neda na so bo obe shefri ne sura kata ni ba bia na so no ni obe ye no onye fa etofo say Christopher eti asore dem nyina no masachara ayarfo ni na egu ho so ho aso dem na ayarfo emugu omu hi attention ani abaifo abai wow na so no eyo mo class form say yen yegu henti no ye na ye holy but entisa unti obi asem unim reason behind ade obi ya don't judge them, judge the person. You don't have any right to judge anybody ansha ni pakon ko tension no obetimi atne ni pakron no oh sa na medwin oh ade na we so you can inquire but the engineer and draw picture mobia one say where we are coming from no yeah hypocrites more I say media me ye chinwe ye pese ye compare nenso no wo be ko be life no na wo kra na wada form so ne e ka chiro bia ya hwe say don't judge anybody. You don't know the story behind obi so obi na mo ho wonnim hwe ne oka ye be mo fan 14 years or 15 years or the wo ye say onya baby da onya duane ndi oni hwefo ne mame afrim ne papa mfa ne ho
Wa anka na obey. You would even do worse if we're in her situation. Inti ensure be so sifatie enjage omo. The best is to show kindness. Okay. She papa obetimi ayema no se aduane bi na obehu san kofo no de be ma na fama no sika bi na ohia maybe ohia adwuma won say akura ne na bache fa no kotu adwuma anopia bi man chop money man baby nda se wanse san and no hu say nisu ne ban san na tie wi asekura no ye nim de obehwe yen da chi eya na pedodo na ye dwen enne ye dwen da chi so what you say ebia enne ono na ehwe ne papa ebi enne wona e support ni nuanom nketo ebia enne busua bi na nko free mu a wo mfa na nya hwe no enne wo mahunanu no me say me papa otumi ejeje ma me number che enne me na mtia na rent me tie kro na ofre me younger sister me na me busua for some asma me kai si wo fia ye frame hey ma Nyamisha wate na wafe mu nya echi still ka papa nyamisha me na ye frame we sure be also nyamisha wate se nyami nkun wa wonim na obenya nyamisha me ndu ho de ba nyame adom ni na so brase na hia brase eti mo so wa die di ti entresa sabe me wuntimi mo ne ncham so me ka brofo bi se na uwie school we me simi nko school so me kura me wawa ho me o kan kwa na me se and who say raban so woni mu na ni o hwe na wat na se kan na to so Elizabeth, it's a one cool school. I know just say we you can't do anything. Street now, you can learn a lot from it. Yeah. Because be our cool school, grand masters, maybe a damaness no cra. Only it's one cool school. I know just say no. It's me pamucho. More share any more mute. Force yourself. Aside life now, boy, now making sure say addition be to be and with you much nanti. Because in Sanway Mama mommy aboa me papa do baby na no na support mama nsa koma na ntino e futu am dem ma lady mo yankopon hira wate see it nsa e frɛ wa obae fa wo telephone number to dwa and our social media handles telephone number will be hwehwɛ wa waiting for with our social media handles 0243 547081 me boss be 0243 547081 and I'm social media and so Facebook Lady More Case, IG Lady More Case, social media baby Lady More Case. I was for or you makeup artist, or yet city, or ye bibia. So me man baby na one mama me friend name be Jojo. A dreaming or the number atuja Miss Remo. The same number said that screen enemy I may say, Upesa will saw ya sing and I abo a dreamer who de ruby to me frame me. And a sister me pel na Miss Pamacho, Sani man ye nyawa. Yes, Remoa. Oh, ba no why you serious? Oh, Babe, son, I see a opportunity. Oh, ye Pamacho. Counselor perfect. If I show our social media, I hope so to find out where's our today. And if I to Jacka, the second telephone number. Yes. And the baby will be a shower will be what's it. Yeah, because experience in life. Once we go through a lot. Life is a school, so you need to learn the lesson. Okay. When you are at the end, you will not be promoted to the next year. Insure the person or the man no. We move we are. Insurance back kese wo so sisi okonyo before fra onye some mistake ni bio minim say rade de nipa kese e eba na kwam it's whatever experience you are going through in life no it's better to handle it with care ya de then so no put it at the back and move on Mediani Counselor Perfect. I'm on all social media. The number is 0243 social media handles Counselor Perfect. Okay, but you follow no Counselor Perfect. Beautiful, me the beautiful now beautiful Counselor Perfect. I found number to Jamame. 0243 28 37 84. 0243 Counselor Pacho. What number ni man? E hear me promise. 0243 28 37 84. 0243 28 37 84. We hear counseling session. Our real and penetrate mental health. Call me. Yankopon share counselor say to himself by what a counselor say mental health and the man we are going through a lot and a man me nyina nye man ko a isremo be say de ekoso wa dream bia psychological e nyina bomodin ana frɛ no obi ne na kasa acheche owura hyewu nkra bia hwe counselor na obeboa na se biem enkoma aboafo a waso yasene nyina ai na se kese pa enkoma eye angel cola, angel peach, angel orange, angel mango. But of way, they say ensa, they say ensa abba alcohol ni.
a natural non-alcoholic. Yen ankasa ye papa Dr. Kweku Oten akofa ba edwa man so medofo baby a wo bia no me say hey entena se unya adwuma bomodin a wo de ofre me kwa me a me send usika no akoto 50 cedis kra akoto na ton wate na ye bibi ma wo ho nyame ne mre na emre pa bomodin asa baby bia wo bia no wo be hwehwe wo number si 0244832286 0244832286 me say ensa brochirefo nyina age atoma omode ye party ni ayi te say ensa drinker non alcoholic angel cola papa bi ayare bi enim side effect te say ensa doctors nyina age atom enkola nyina mpanifo ne mrewe nyina age atom bomodin na frɛ wo numbers no na etwagu e wo screen anim na ase biem enkoma si J multimedia medofo se ba equipment dia wontimi science J multimedia ho ai wo mo no ye wo ma be say we are the masters me don for be bia wo bia ya san bia new one kra e wo Kumasi branch be bia wo bia no wo pe so ye production movie music video just say bia na pe studio dia e J multimedia wo numbers no 0545059319 0545059319 one numbers no esan etwagu e wo screen anim and asie enkoma ladies in collection on asha matari one numbers etwagu and asie biem ensan enkoma cute cat parlor one numbers na etwagu on asha miwiu and asie biem enkoma pardon foods on mama aduane di and asie biem ensan enkoma the boy fashion jewelries and asie kase pa biem ensan enkoma king of antique furniture baby awo bia me se ba na dem ne ma dia ukọ Nero X dem a me se wo hwe furniture good animal a wardrobe empa just say konwane ade dressing mirrors ni nyina ye king of antique furniture baby awo bia me dofo dwumadi a ye die bo modern asa opese ye bo adwuma ho da roma na so ya sen a numbers no 0244506706 0244506706 your numbers no sign etwagu ewo o screen nanim bo modern na friend your social media handles and YouTube and Nayas 1 TV kai se kwasi adanwumre bia 7 pepepe obenya bre na waje bre na wahwe experiences in life mama ni hununti mani adaho mi a me di dwumadi emu chia me medofo mi dia eye Nayas Boaku I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy I can This program is proudly sponsored by CJ Multimedia, Angel Cola, King of Antique, the next gospel star.